Kalau ada kesorkar kamnut benbuk, kimat kalau ada kepor mana kalian sungai kasenjuk rungin pengkret lalu congkar opus. Ini don kisam lagi cung. Banyak dalam nak komentar kari berkecek penriu nak komentar kenduk usia. Ki nong ilam sinong ki badan hapo ka kenhun ka senjuk ki rangba sinong border area block 2 kilapan pau ba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka balalam khamat da ka National People Party kamnut satya banbu ik border apo sakisnong hakaput ka bajumi ba ka jinya ka ja ha ka sinong ummat bat ha ka sinong umtli ki bahap apo ka riboy district ya ka ni lapan pau do presiden ka senjuk ki rangba sinong border area block 2 uba blik sotun habai keren bat kilap thai kubor hadien baladep ke jelang ke regional committee jong ke riboy district balalam khamat do sembut mitang ba ke jelau ba presiden tensong nakaliang presiden ke senjuk loi thu ba kum ke senjuk kila ajimut ik sarkar ba ke deban bu no ik opus sa ke sinong umat bat umtli hanrei nakaliang sembut mitang ba ula kentai mardor ban bu ik polis opus ha ki de sinong kumbala ajimut ke senjuk halor ka niu ba sotun loi thu ba presiden ula penpau ba ke sarkar ka don ni ke jingthum ban bu ik polis opus ka wei ha ke sinong terso bat koi pat hathat rang ki badai ki jaka ki badang ha pura hapo ka Meghalaya Rai ke bala sim da ka kabinet ke bala keren da chief minister bala penmang nak kebentai ki disputed area barok ban aya kini ka SOP ban aya kini ki SOP keli bahang ni hapo blok tu ni kwa ba ngibu ya ke cingkerpat ya ke sarkar hamtam ya deputy chief minister badai u Sherman jo ke regional committee ban bu no kam kloy na kebentai jo ke na kebentai jo ke SOP jahabangi bu e ke cingkeli ula keren syai bet e ke kentin bangin lah ban bu kat kum ke cingkwa cungi na kalian jo ke sencuk ka bangila aya ka ngila aya ke keteng jo ke ceka dari ha umat ka wei bat ha umteli dan kalian cung u deputy chief minister ong syai ke kentin bangim lah ban bu ya kini ki SOP hapo kini ka disputed area kecing temu cuki ban bu syani sya sai hapo terso ka wei ban hapo terang ka wei dan kalian cungi ka sencuk romba snong napo balk tuhi ngi penpau kecing persyak ha kini kapor ngilayo ke cingtip bala syai ke sni unwan u DCP unwan u DCP ban pej ban ya sung thu cemut pat kirong ba snong takum tin ula keren tu chief minister konrat sambang bana ke benta ka blok tu hingin pha ya ki bru cungi ban lagi kenduk ni kirong ba snong hadin benglayo ke kubor ngi berpau susukman area ke cungi ke bahap apa ka disputed area bahap raj nong tung ke bala cutip bala cusin yang ikum kata ke blok tu penban dalai keren mene buat deputy chief minister ke pendiau yang te kamut ba na kalian si sencuk hingi sengo ban ong ba ni persyak ya kanika sing ong song deputy chief minister ba on bu ya ka opus hapo kanika site Meghalaya ka balong la kalong hatrang ni hapo terso dan kalian sungi tinggi ong syai ha kanika por komentar ba lada ka sarkar Meghalaya kamnut ban bu ha umat lane hom teli lane hamaran uang la banong bangin ong syai be kanika por komentar ngin om pediang yang kata opus ke ban penmang na komentar ka border ini ke cungi kalau ada sarkar kamnut ban bu kimat kalau di kapor bana kalian sungai ka sencuk rungin pengkret lalu congkar opus ini don kisam lagi cungi banyak dalam nak komentar kari berkecek penriu nak komentar kenduk usia telah ke sarkar kamnut imat ngin hak banyak kun hino nak komentar juga ni kecek ka raj nong tung ke bak cukot ini ka blok tu ke badan ar ho artli kini kisnong bu ya ka apus ha umat bat ha umtli angkani telah him kam tra yang itu kata ke song pi ka sarkar Meghalaya kam tam kan ka sarkar MDE ke bangidon kata ka apus pandon hapo kata ka cekai ka ciaput kalong ba ngi komban penken mau ha tu kopor nadu kopor ke ba la sya penyap ha kini ki karni pali yo tu tengshan mukhim bodan ha khli umbang i hatu ke cing thambor chongki pulit asam kalong be ban ra be yo tu bru buah layap sapo asam de nakaliang chongki nong snong layang persyak bat kim syak man ra sapo asam la ra no yu sapo Meghalaya nyamar ki kam ki bala dipcia
bat ka baar kalong ka cingcia ka bala cia dangsian hani hapo sebuda ka tu ba ka cingyap tu ki arnut i ban ka bot sung ka cingki pulit asam ki wan le ka post bank kamut ban kit no YouTube ba bom bat ikitu ki ba syayap bor arnut ya hendring don bok pat ko por wan ka liang supai ba yang persya ka snong hi ban sya ban kit sya asam bat ba hilayo ban kit no ya ka tu ka met yap supo mi khalia ting iban na kaliang suki pulit na po mi khalia ngitulot palat ho ngidon ni kini ka pus ka bahamul snai insya so bodai jong tu ka pus u yarap ha tamba kaman pawar ka dunah palat hapo mul snai de don bodong ha kini ka por ka mamenta ru sa sisin bala da surkar kamnut banbu iki ya ka pus ta sapo bordan kamasa hamul snai la dikin bu ha tersol ne hapo hapo tadrang tabang ingol pawat penhapat ingi sa tadrang lan sa terso kabudlaring kan sa hapo mulusna nginom siya banong magkataga tadrang lan ka terso kan deka opus ng kabudlar ni kabudlar hingin sa hapo mulusna lada kasurkar kamnut banbu ni ka opus sa po budlar nakatakadaw ko ting sa anyon chung yak surkar asami kwa ba ngamut ubanong ba upulit banbu ay kapus kamday uput usam i kumba ka surkar mi khalian marbadon kini ka kimitlian hapo subuna ki khen pun ban ba katu ko de kaput ka asam mo syai bau udik tismi saru ong lamar ba katu ka de ka caka asam ngim laban bu nagaling sungi pan pang susuram ken kita Gumi ingin dikentin na marka habang disputed area ngisung tu beri kecakap cungka sang. Dekamno kamut ba ngin kam try baga deka cakap cungi. Abakat unong yalam bah kledo undong ay ketu kentin. Tenagilang cungi tinggal penpau kecing persya ay kan deka.